Nduga ni ndira kwira future yakwa haha ini riu urageria kuga atiriri the sponsor waku no ndireciria ndiri haki we nacio no riri like tarora we future tungikorwo nayo ndina kamugunda gakwa riu urageria kuga atiriri nyumba ndirakurihira ya 100 waini ndirakugurira ndige gukugurira pizza ndirakuraga ndige gukugurira ti uguo no mbe icio ciothe handu tombe tweka mugunda no igure ingigwa wega nginywa kawaini kau ndi gwakwa ndi kamugunda-ini gakwa hari balcony-ini ndona future hawe marendia te broti ino marendia 330,000 alafu makanigira shopping voucher atiriri daria in cash shopping voucher That cash no kaheo shopping voucher mareto ate aya mareto Jasamu Merchant Limited okay makoragwo hari agikuyo nona muguko business center first floor room B1 waje unyuko makora ndi mundu wendete ngundu tondu riri uyu ni ready soil exactly ugo ne kuga atiriri we can do some agri business here yes even if I'm your sponyo uniambie kama unaweza lima nisinunue hii shamba alafu useme utaki kulima unajua unapenda kulima kwa hivyo shamba iko tayari we do some agri business here yes hii plot inatoshanaje it's 50 by 100 yes iko na title kumaanisha sasa hii ni 50 by 100 yes kapuroti ka 50 by 100 yes joke nayo 50 by 100 ndine gihaha eno akire 50 by 100 eno ne kuga atiriri ndawa kashi ne nguruta cia taitu ka cia taitu irio hau bei icio uraruta cia taitu okay twiki atiriri ni wangenia muno ti Sidechick ingi makoragwo na hakiri tawe tondu aria ngi turakimagurira riri indo ingi na kuu uguo no we no one ko urenda kamugunda ngehithaga ngoka haha tugaikara haha tuthie ofisi yo yao ngarihe tuthie ngarihe Sio there ni title isi sio gani cia itu cia andu baria othe maigithitie na ithui Jasamu Merchant Limited ni cio isi ungirora nginya eno ri yandikitwo Jasamu Merchant Limited wona wagura ri to gugu transfer igoka-ini ritwa-ini riaku ukiona andu aya othe magurite na isi ni title ni kuga kwina potential ya growth exactly kugukura kuria gukurite ona ndio ika gukwira ati na riu mundu mugire aguraga riria kwina raithi andu maiguria manyumba kuu ma mahigari utikagurika icio kire mbeca cia thimu turatinda tukiara raithi kuria niki nduhe account ila ici account haha oya wikire urike uike ati wiwatire brot yako oh my god Aki thanks thank you kendo na riu icio ni mbeca cia thimu riu ri na ritware irandikwo riake ritware kwandikwo riake andu wajira witagwo atia madam Alicia no wagwira na gafroti wewe wagira gafroti we ni small girl with God exactly ndagikera turaria ri nyamu citheini tutigithie twikio broti no mukoyo kido kanini ndimo transfer title okay hari mwiretu no problem wewe mwiretu we moge itapata head sasa kabisa nini hizi twandikire rithiti ndekere mwandikira rithiti ndimunengera rithiti mwinuke nayo niguo yes haya muno